Ojek Konferensi antara Lombio Aramai Tengol Fakta Akademi Aramai Tengol ki oina Football Academy Polo ki Martial Arts ki MMA ki Academy में हम नहीं अभी बनूंगा Aramai Tengol jadi pakai oina Ojek में हम लोग तभी दर्शी Aramai Tengol Fakta Akademi Mapamda Kurai Mamlekai dari Bivani Pada waktu ini musim ini bah Longjam Sulit Metai Macam makna hai bah Aramai Fakta Akademi ini Bahkan makin kaya ini itu mumbang Nanti berarti Maka kita Mapamda Kudol Tambi kita bani Lagi desi Aramai Fakta Akademi Kurai Mamlekai di Longjam Sulit Metai lalu singkat tinggi Makan tinggi Kudol
။